full episode Ilocano Love Storya. Aday ta na kay dasara kong senyor. Nangankan. Masaya, taragtungpal ka at takos ka niya. Ang mga numarabis ka, patay-patay ka nagkungunay. Nagadukit din sa om. Nabartet ka man nga bilan. Saan mo apiyangan? Di pa nagininom ko. Alahamangan kakit din. Aday tamot ni. Ha? Inyo dito yung pasangom kanyak. Anyak, baboy! Pakaramit yung binugbog! Anya nga rot ti sa pulam. Saan ko kayat dito pasidam kanyak? Apay awan na ka din ti sa baling amo malutuin. Taikan, wino, adobo. Anya ko mga rod. Nasustansya tinateng. Sana ka baboy ko nakbat? Ay, Tay ko maikan wino karne, tinutuam. sa makiti. At sapul kay tinaiba sa sidam nga maawan mo tiyawat mo, unoy tud mo pagkatang ko. Katno sikat yan na trabaho na, ambang. Sana ka nagsweldo di kalman. Tanabalik amin nun ti Kat! Nagipanamit ibinalim, ha? Katno'y nalamot ngayon sukal. Saan ko magustuhan di bagbagama? Agsapul kay tinaiba sa masidagam na adakwarta isukal mo mat. Nagadula ka. Ay nga, ibulan di ko matanda kita nakadasar. Ay, Abay, taraw na yan kita ulit ah. Katno binugbuga ka ng di baboy. Apay asap sa pulam jay anak mo, Lumen. Saan ko nga rod makita? Awan matitisalas. Kunak no rimwar, ng madama tay kotsena. Saan arimbuar? Aday jay likodan kan sirok ti Indian Mango. Adayo man ang titurong dagiti matana. Nadlaw ko nga rod. Kanayon amalmalday. Nakaululimag. Nakaununag ti pampanunutan na. Ay, nga rod. Iso ano maminsan kat? Madandanagan na. Anya ko matipagdanagam. Si kakit dimat. Saan talaan nga amo? Noan niya tilinaon ti panunot na modesto. Katday ta ti pakariribukak. Sa bagay, adanan anay a panunot na. Amunan tinasaya at gandakas. Madanaganag. Ang mga nudum teng ti aldaw a panawan na ta. Anya, No kasta ti mapasamag. Saan ko nga mo noan niya mo ti pagbanagak? Lumen, Napatag-unay kanyak ni Jake. ang asim. Saan ka kumangag panunot iti noan niya laditan? Ipasiguradok kan ka. Dinto mapasamak dayta. Modesto, Saan natanto a panawan ni Jake? Patyanak kuma. saan ko nga mo? Sa balit agparparit na kanyak. Saan ko akayat amaya dayo ni Jake kada kamikin Modesto? Sa bagay, gusto magkiditi ko na ti asawa. Anya kumapay ti rason a pumanaw ni Jake. Kat naipaay amin a pagsayaatan na. Kastamot tan ti pamatagnikan ko na. Anya kumapay ti sapulan na. Pinagadal mi. Impaay mi kenkwa na tinaginawa abiyag. Awan matkit di ti rason. A pumanaw no bilang. Nakasaritam ka din ni Jake. Saan pa Planok pa lang akasarita. Saan ama punas ti danag po Modesto? Kasaritam ko ba? Baarang si kati pangibagaan na iti parikot na. Padasag Kanayon ama imaymayan. Ba nagadimot kas da iti napalabas? Nadlaw kumot kiti. Pangaasim Modesto. Guyom-guyom amang ibagakan ka. Noan niya timang burburibor iti panunot na. Sige.
Bayam, kasarita. Awan makuna kada papamodesto kan mamalumen. Binusog da kiti awan ka asping na pamateg. Nagasatak unay kada kwada. Iso apat-pat gat ida. Pulos asa anak to ang makapagsubsubalit kada kwada. Iso na lang. Tasaan ang maiwak si iti panunot ko tinapalabas. Kumusta da nga tamat yan? Iho, Oh, papa. naunag manan ti pampanunutam. Ada ka di problemam? Awan, papa. Manungal dawan ang mapalpaliw da ka. Madanagan paikit din ni mamam. Anya ka di ti pampanunutam. Ibagam ko makanyak, iho. Anya lakit din ni papa. Awan parikot ko. Awan pagdanagan nyo. Iho? Basta ti pampanunutin nyo, papa, napatag kayo kanyak. Da kayo tinang balbaliw iti biyag ko. Agyaman na kiti dayta, iho. Ket jak tupulos malipatan day nga utang ko ana imbag anakam kada kayo. Aging ka iti si bibiyagat. Jake, Ket awanan sa pulag pay. Ken kidawag kada kayo. Ket ikarik. Siyak to ti agbalin asanggir kan sa rukudyo. No saan kayon ang makabael. agyaman ag iho. Ngem, adan to kumakidawag kada kayo, papa. Sapela kumatapat ganyo kan mama. Anya dayta? Sige, ibagam iho. Basta kabalan milakit ti. Agyaman ak unay, papa. Naimbag kayo unay kat... Ay, dandanisaan ako na makaanos kan kwa na. Sa di naman nga tandi naturturong yan ton. Nagmalang-manan na awan. Ay, nabartit to ka di manan na sumangpat kat pagpupulutan nakmanan. Marikatan ako. Kasla kayat konti sumugong. Diyos ko, ipayan na ko may tikirad. Manipod pa'y idi aging kaita. Kasto'y latan tilaklak ama kiti sidong ni Anton. Anya kadit na nagsanabasol ko. Tamado sa kiti kastoy. No basol ko man tinaramida kiti kalabas. Diyos ko, pakawanan na ko pa. Baliwam ko mamatan, di kasasaad ko itibiyag. Diyos ko. Anya ka no tikidawan na kadata Modesto. Sana nga imbaga. Ada ka rin na kanyak. Anya dayta? Isunto ka no ti agbalin asarukod. Kan sanggirta no santa na makabaan. Kasta, Iso nga, awan pagdanagam, lumen. ama nga no kidawon nanton ti ipapanaw na. Anya, Saan ko laki di amaaklon kan maibturan tila dingit ko Modesto. Umdas nga ipatay ko ti adayuna kadata. Adda ka din linuto mamasida. Ada, Ngam, kanan ti babay manan. unay katday ta na pa nagsasaom. Puno mat. Nusan ngay kan. Karne ti lutwam. Taysot kanan ti tao. Ngam nunateng winubulbulong ti lutlutwam. Binugbog ka kanan ti baboy ti kasta. Ay, Anday ta. Anday ta. Anday sangpet ko masida. Kasta! Karne! Nagduduma putahe. nagalaamay ti dayta.
Napanak nagitulong nga nagparte kan nagluto jay pabunyag da sator. Ala nga rodan, mangantan, tani mabisinak matan. Inkamakam ko ngamin, tili na baak, tapno mabagaan, tanadar ang tiinit. Nga nga ro dati agidasar. Awanin ti addo pa yasaw. Ay, agsarita tantuman, Anton. Anya. Ha! Saan ko masango? Napapanak no malpas tamangan. Napatag ti bagakan ka. Napatpatag ti papanak. Isuad di nagtaktaken. Awan mo lang sir-serbi ti bagam kanyak. Halagawan ta kita sar tamangan. Nagadupay lang asawom. Dayjay, napanan ni Anton. Kasano makapagsarita kami, anasayaan. Kat saan na makapagbayag dito'y balay. No sumangpag, nabartek. Apaan nak, inton kuan maturugan. Anya da ito, yakalbaryo iti biyag ko, Diyos ko. Mailiwak una yan ni anak ko. Malagit na kapahinga ta. Oh. Anya nga ta. Nuwag kita kami. Malagit na ka ta. Pulo sa din po na si tipanunot ko kenrik nak. Sila lagi pagtulatakan ko anangam. Jay anak ko. Kasalugata. Agkita kami paingata. Diyos ko. Adda ka di parikot mo? Adda ka di sakit mo, Jake? Naunag ti pampanunutan. Kan, mapaya makaululi mo ka? Gemma, When no, saan ka kadi anaragsa? Tasyak ti kakuyog mo? saan kang nagsarita iti kasta? Ayayatan ka. Kang amom asikalaan ti ragsak ko. Ngam, apay nga rudagasta ka? Itay-pay apalpaliiwan ka. Maikawaken ka, Jake. Gemma, Ibagam ko makanyak. No anya ti pakariribukan, tabarang matulungan ka. baybay anak laeng. Awan anyaman na daytoy. Anya, Adalang min pampanunutek. maban ka di amamon? Lado nitok, Gemma. Ngamjak pa'y maibaga itakin ka daytoy. Kahit masawan, ada ilimlimod mo kanyak. Maipapan ka di kanyak? Ano, maipapan iti relasyon ta. Mamam tumatlaan. Ngam saan pa yakada kitoy? Saan ka di analpastan na nagtulagan, nga awan ti agilimod ka data. Ngam apay nga itakat, adagam ilimlimod mo kanyak. Nakurang ka di ti panagtalok mo kanyak, Jay? Saan nga iti dayta? Ngamdum kang tumatlang ti aldaw. Ama-amam daytoy. Kan may saan mat ama inaig iti relasyon ta, Gemma? Jake, Saan ko mangagsakit tinagam mo kanyak? iso ay ngam, saan ko nga amo no apay asaan mo maibaga kanyak dayta, parikot mo. Tabarang matulungan ka. Nupudno ngay ayatan nak, Jake. Talagasan na sumina iti panunot ko ti anak ko. Amo nagpaingata. Malagit nagpaingata. Amo nagata siyak ti inada. Kumusta gatan? Siguro, baruitan. Anya nga tatilangan na. No kuma, responsable nga ama ni Anton. Nalabit ang dadan na kami pa'y. Saan kuma anay-adayo? Kuma, kadin na kiti amin naguntaway. Nagkatsakay lang ko ba? Tadaragsak kita ti anak ko nga uray adayo kanyak. Pumapayaw kumay ti panunot na ti lagip nga anda dito iti inana. Amang ipatpataglaon ay kankwana. Kan maililiw na yan.
Agyaman na ta nakapasyar ka dito Gemma. Iha. Wan ma'am, imbaga kin Jake akailiw kayo. Kasta ka di. Wan ma'am, Anya jay ko namitay. Ada na patag nga ibagam kanya. wan, ninanalomen. Ngamin, ada na paliiw ko kin Jake itil kalabas kun ura ita. Anya ka di dayta. Malmalday kan nakaununag ti pampanunutan na. Saan lang asika iha. Uray da kami kan Modesto. Inaklon na nga ada ka no pampanunutan na ngam di naman ibaga kanyak. Kasta ka di. Wan ma'am, no pa'y kuna na amamwak tumot lang. Ngam, saan pa'y nga ita? Naibaga amat ken Modesto. At dantumot kidawan na kada kami. Ngam saan na pa'y nga imbaga no anya day jay. Kasta ka di? Ngam, anya ka di? Day ta akid dawon na. Kan, anya ti pakariribukan na, adi na maibaga kada kayo. Kan kastamat kanyak. Saan ko nga mo? Tauray da kami kan papanak at mas daaw kami mat. Ay, ma'am, ay ayatak ni Jake. Kayat ko amaamon no anya ti pakariribukan na. Ay, sana ka makaid na. Amangan no siya kidi ti parikot na. Amon nyo kuman no anya day jay. Gemma, Saan ko kayat makita na liday ni Jake? Sana ka na raw itikas Jay nga langana. Kan mapaspasamak ken kwa na. uwan iha. Uray da kami mat. Naragsak ni Jake. Ngam kadagiti na palapas nga aldaw. Kas jay mat tin tinakita ken nadlaw mi kan kuana. Kan saan lang nga day ta, ma'am? Gemma iha. Saan lang asikati saan amakaid na. Uray da kami kan Modesto. Kan adda na amwak. Saan ko lang nga amo na pudno? Anya dayta. Ada ka nun dakkel ana utang na iti kontraktor iti project da. Anya? Ay, Diyos ko. Kwarta ka di pakariribukan ni Jake. Nakautang iti dakkel. Ngam, anya tinangsaran na. Dahil tuyin ti pagbutbut ngag. Anya ti kaya tiyo asawan, ma'am. Anya ti kabutang iyo. Gemma iya. Ay, panagkunak. Isuntumat laang ti mangibagakin ka iti ami. Anya? Masaksaktahan iya. Saan kayo amawatan, ma'am? Anya ka di palimot ti kinatao ni Jake nga uray da kayo kat saan nyo maibaga kanya? Ladingitak iya. No bilang taday jay timang burburibur itakin kwa na. Isunto ti rumbang amang ibaga. Anya? Tangay imbaga namatkan ka, amamuam tumatla ang iti umno a panaway. Mariribukan ak, ma'am. Namsapay la ko, ma. Tapod no asaan aman na iti relasyon mi. Panagkunakat saan iha. Ngam ti makunak. Urayan tayo nga iso ti mangibaga iti dayta apakariribukan na launan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apayasan ka makaturog, Lumen. Pampanunutat nga ron ti mapaspasamak itakin Jake. Ada atap ko, amay papan itinapalabas ti pampanunutan. Uno pa kariribukan na. Kastamat ka diti atap ko, Modesto. Ada pampanunutak. Anya dayta. Anya nga tano, mismo adata ti mangipalagip kan ko na. Iti may papan iti dayta. Ha? Ay, saan, Modesto? Saan mo nga aramidin dayta? Pangasim. Apay, saan mo kadi akayat ang mapalaganan ti reknana? Saan ka kadi ang makonsensya? Amangkit kita kan kwa na itikasjay akasasaad na. Modesto. Dayjay ti amok agapuna, akasjay ti panaglidliday na. Apay, kayat mo kadi amapukaw ta ni Jake? Nga umadayon iti den nata. Oh, apay ko maamapukaw ta.
Anya ti amom. No day tanton ti pagrugyan ti pagbutbut nga klaunay ama pasamak. Saan tumot nga ta ang mapasamak akasta? Amambok ni Jake. Nasingpet kang runaan ti amin. Nagbalin tamutan anapatag kan kuana. Marik namat. Kan mismo nga isuti nang ibaga kanyak. Apat-pat ganata. Oray pay. Sumken tulat ta tinalaos apan ang ipatag na kadakwada. Mabiit man lang, Lumen. Saan mo akayat ang mapukaw mo? Wano. Saan mo akayat nga dakabingay mo iti pamatag na? Oray anya ditan. Basta, saan ko amay lagip kan Jake tinapalabas na. Kunakman no napatagkan ka ni Jake. Awan o masping, iti pamatag nga impay ko kan kuana Modesto. Apay nga rod ang maiturad mo akit kitaan iti kasjay alangana. Basta, saan mo nga ipapilit ti kayat mo? Taama nga ano day tati saan ta pagkinaawatan. Kan pangguraak kan ka. Aniya? Kaano nga ta makapagsarita kami ang nasaya at kan Anton? No sumangpad, nabartek kat maturog at agos. Kaya't ko ang mapagsaritahan may naimbag na ito'y. Talaga, kaili ko na makita di anak ko. Sana sumina iti panunot ko. Ay, marik na ka na laos ti iliw kun kan kuana. Nagdasal ka na bartig asimang paet, Anton. Abay, no saan? Ay, Kung mapayakas tati pa ng matmat mo kanya. nabayagan. Akayat ko ang mapagsaritaan ta kumaday to'y. Ngam kanayon kamot ngawin, ama bartig. Na. Nagsasaw ka kung namutlan na dagsan launay ti basol ko kingkan. Oy, awan babae, no day tati atapam, Clara. Saan? Amay papan iti dayta. Tauray ag susukot pa iti babae, mawan bibiyang kon. Uray pa'y panawan na kay kayat ko pa yun. Anya nga ruti kahit mo ita. Anya di pagsaritaan ta. Sa pulam, jay anak ko. Na. Tapayasyak ti pagberugam. Kan si kamot lang ti kimbasol, no apay. Si ka tinagaramid. Tapayasyak kita ti pagberugam kan pabasolam. Naramin ko day jay tawan sirbim nga ama. Anya? Ulitin man timbagam. Pudno mat. No nasayat ka ko mga amakin asawa, saan ko napasamak ti kasjay. Anya? Nga niya tinaramit mo, binaybayan na kami. Saan na siya ti babasulam? Tabagim ti babasulam. Saan na siya kunakmanan? Nagsakit ti dakam ko. Sa dino ti ayan mo iti day di apanawan. Binaybayan na kami. Parikot ko launa iti pang paagas ko idikan ko ana kat dandanin na pukaw ti simbang ti panunot ko. Ha? Adda ka di na itulong mo kanyak Anton. Adda ka di. Agwa. Awan na itulong mo awan. Ato arigrigat ko kat nagbaybay sa ka ng isa ka di ti amin. Nailumlumak iti utang. Ayat ko lang agimbag ti anak ko. Taawan ina nalimbong ti panunot na amang ipalubos amatay latan ti anak na. Maawatam ko madayta, Anton. Clara. Nadagsan ti kimpot asakit na nga magyaman na kay ti Diyos. Tadamay sa anasayahat at tao. Kan nabalitukan ti panagpuspuso na anang saranay kanya ito dahil di apanawan. Wa. Tiamok idin kat mapukaw ko ti anak ko. Tiamok matay idin. Ngam adabak nang anang tulong kanyak. Kinid daw na ngay jepay lang ang naad ti anak ko. Naging ka iti saan anan-anay ti panagimbag na. Imanugot ak. Tanawaya akmat idi amang sarungkar kan kuana. Naimbagan ti anak ko babaan ka na kuana. Ngayon niya tinaramid mo, idi na amo mabak nang da.
Inlakom. Di anak mo. Nagpirma ka iti kasuratan. Akatukad, tinakal agatan. Anang balinan nga anak mo dati anak ko. Rita. Sarong karak kumamanan. Saan da ko na pinalubusan ini? Katimpanaw dan, di anak ko. Saan apabasulan ko nakmanan iti day tatasikat ti aking baso. Anya asyak. Sikat yakin baso lawan kwintam nga mata na ito rin nga inlako di anak mo. Inlakom ti darakan lasag mo. Kapulang iti bisyom. Naundayan. Apanawon. Tinapalabas. Sinapsapol ko ngam napaayak. Naibibag pa'y kumaasi ka tinapukaw. Tawan ti sirbim at tao. Sikala ko man tinapukaw, Anton. Sinalbag at laran. Sakit din ti babasulan na. Disnugit la ko man ti sinalbag. May turid na ko nalabanan. Amangan no... Amangan no magsulin nak maturwak. Asad di no nga tan ngagpaiso ti ayan ti anak mi. Sa dino tinangipanan dagiti nga agasawa. Dakali di tinted na kanya ka kwarta. Ngam awan nagmamaayan na. Tanusan ibarteg ko, insugal ko. Salbagabiyak! Remuarmat ni Jake Modesto. Nagpakada. Agkita da kanumanan kin Gemma. Kasta ka di. O nasaya at bet tapno mailiw-liwag na ti parikot na. Ay, saan ko ang maawatan tiriknag? Ada pagdandana ka kajak maawatan. Anya kumbaday ta? Dimtengan ti pagbutbut nga. Anya? Nga umadayo ni Jake kadata. Lumen. Kasla, jak maaklon nga umadayo kadata. Adda ka rin ha. Panagkunakit. Saan natamot abasta panawan? No sa pulan naman ti kinapudno. Day takot isot kid dawan ti panawan. Tagaril at ti kunada alukso ng dugo. Taambumbat ti kinapudno. Saan anagtaod iti dara ken lasagta ni Jake. Inamis na iti dayto ay restaurant. Kunak no mga tangan, saan mo agar-garawon ti karga ti platon, Jake? Pasensyakan ngam kasla jak matilmon ti tarawan. Anya nga min aya ti mang burburibor ken ka. Nabayagan namang burburibor kanyak dito, Gemma. Jak amuno anya ti aramidak. Tapno jak mapasaktan da papakin mama. Anya? Nabayagan na kayat ko ang makita. Nabayagan na maililiwag kin ko na. Anyang asino? Well, naitid amin kanyak. Pamateg. Ken na materyalan na banag. Aging ga iti adal. Ngam saan ko nga mo? Kasla ad kurang iti biyag ko. Saan ko amawatan? Asino ti dakdakamatim akailiw mo? Tipudpud no nga inak. Anya? Di nakpilitan amang dusagkan ka. No, kabalan na kabutbut nga diti sa anitan, Anton. Niya. Kumarit ka, kayat mo ta. Sige, kabil naklata, ano kayat mo? Pabalot ka. Niya. Sa pulam di anak mo, tangay sikat na ngilako kan kwa na.
Sa pulam, kadagyan ng ilakwam. Amom kade. Ano maamuan na day tangay naramid mo kan ko ana sigurado akagura na ka. Amang ano ilunod na kapaya. Anya. Uray anyat mapaspasamak kan kahawan bibiyang ko. Siga ti magsapol keng ko ana. Dinak babalawan na basol mo madlang. Tanusan kong inaramid dayjay. Natay kakat siguron kapitirigat. Kan oray tong palbiag. Saan mo amay karo tinautang mo? Wino ginastos na. Anang pagas keng ko ana. Apay kit din. Asaan ka babalawan kat inlakom kalpasan na. Anyat inaramid mo, inbarbartek mo, insugsukal mo lang, tinaglakwam, ay anak mo. Awan sirbi mga tao. Sumardeng kan ko nagtaamangan. No saan ako na makapagtagpan kat mapagkal ka. Di ba kulon naklaan? No daytat pakaragsakam. Sige! Ay, sige, padasam man. Padasam, timang kabil kanyak tayo wak kumutkan ka day timo ko. Aday mo ko? Sige, umadang ka nga masidag. Kita no di nakalamayan itan. Tanga ababain. May turad na ko nalabanan. Nga madabasol ko matkidi. Ngagpaiso. No sana kumanangala idi iti kwarta ka nagiti agasawa. Ken sa anak anak itulag ka na kwada. Sanda mo siguro ngayon panaw ti anak mi. Talaga siya ti pabasulan ni Clara. Angam. Anya kumabay ti marami na kita. Bakit eh? May ribu ka na. Kadamot pa nakakonsensya. Ngam. Umino bakit eh. Dahil takit din ti pampanunutak. Rumara, Klumen. At noosan arumar ni Jake. Sikan ti makisarita kan kuan. Kita ka. Nasa isaya at matla kumano si Kati makisarita kan kuana. Tama nga no ibaga na kanyak ti ipapaanaw na. Kata niya pa iti mapasamak kanyak. Saan ka kumanga agpanunot iti madi? Ngala. Kita karon. No sana rumwar. Siya ti makisarita kan kuana. Sige. Saan kumot akayat ang makitkita ti kastya alanghana? Modesto. Masapol anatib kerta kuma ang mangawat iti anyaman ang maikadeng na. Takarbangan na dayta. At damatan poot na idi umay katata. Ay, Modesto. Kan nakita na tinapasamak, kan panagpakpakaasi ti inan, iti day di na udi ay na ditoy. Saan ta basol? Basol ti amana. Babalawak laon ay day di ataw. Maiturad na gayam nga ilako ti anak na. Ti bukod na adara. Katamok. Pinagbisyo na matladay chay a kwarta. Agyaman hakta saan ka rimwar, Jake, iho. Wan papa, awan sa rakwita kat kayat ko ti agtalina dito yung balay. Ta awan mat ammo kapapanan. Kasta ka di. Agsarita taman nga raw, Jake. Papa, Ada ka di parikot mo, iho. awan papa. Adala namin naunag apang pananutak. May papanitian niya banag. Maipanggap ka di kadakwada? Ibagam kumati ag paiso, iho. Papa, jak kaya ta masaktan kayo kan mama. Nangro na kada kayo. Iho, no isuda, maawatag. Isuda ka di. Well, papa. Matanda anak pa lang tilang na idininanang ko.
iti day dinaudin ayain na. Adi yun yung palubos ti panagsarita mi. Saanan nga yung palubos idi ni Mama apastrikan. Iti laksid ti panagsangit kan panagpakpakaasin na. Ang apay nga itala ang ibagam kanyak day tabanag. Adon atawan tinaglabas, iho. Apay nga itala ang anakita mi ti panagliday mo. Apay, Jake. Ay, anak ko, malaglagit na paingata. Sa di numadayan mo, kailiw ka na makita. Tawan basol ko, itinapasamak. Basol amin, ti amam. Tawan sirsirbin ang amam. Kuma, agkita tapay sakbay, nga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Umdas napakaragsakak no makita ka pa'y anak ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangata. Makumikumak iti panagadal ko papa. Isu ajak pala una yung kaskaso dayta. Nupay, nagdaktil ti ayat ko ang makita ko mamanan dita. Jake, Kan maysa, jak kayat asaktan tirik nayo kan mama. Apay kumapay nga aramidak dayta. Kat nagadun a sakripisyo yu kanyak. No saan agapo kata kayo? Nalabit anataya kon. Kan awan kastoy akasasaad ko iti biyag. iho. Isu ana mabalin. Jak kayat amasair tirik nayo. Maawatak dayta, iho. Ang ni mamam, saan ang awatan? Papa, ubingak pa itinagsina kamin kananang ko. Di ilaan mo. Ngam sinapsapol kumat tidong mo. Kan para ti arakop ni nanang ko. Jake, No kasta nga may sakit ti silid ko. Pagsangsangit tamailiwak iti pudpud no nga inak, papa. No pa'y awanin sa pulag pa'y kada kayo. Narang ayabiyag. Ken amin ana materyalan abanag a kasapulan ti tao. May tetyo amin. Ngamita, saan ko na mailibak ti pudno ang marikritnak? No panunutan, subsobran ti adda kanyak, papa. Adda anak metten itinasaya at trabaho. Ngam kasla adda kurang kanyak. Kat dayta ti dungon ni naanang ko. Wendo pudpudno nga inak anang ipasngay kanyang. Jake, Ngam adda ko ma. Kidawag kada kayo. anya dayta, iho. Naibagakon kada kayo dahito idi. Kat sa apela ko matamao at andak, papa. Anya. O sige. Ibagam, iho. Nulakit ita kabalan mi. Itad mi. Sarong kaarak ko madagiti. Pudpud no adadakil ko. Nangruna ken mama. Anya.
Saan pa'y lasing mangpot ni Anton? Sa di naman nga tan tinapnapanan na. Nabartik tuman nga tan na sumakpot. Ay, manipod pa idi. Adun atawon tinapalabas. Kalbaryo, timpapaay na kanyak. Lumuri ka sa kumari ka. Basta ka dindendak di anak ko. Saan ko asabiran? Basta da kumay ti sidong ko di anak ko. Nagidesar ka man, tamabisinak. Ay, lusa di nula di tan tinapnapadam. Napan ka nagbartek kalpasan da isang put mo tibisin mo. Tas kalaaring agbandar. Nagadula kita sa umo na ya. Kasi tinakunak na umaakon, Anton. Nasaysayat pa'y nagsinatan. Anya. Siguro. Huwag. Gusto ti kunam. Siyak ti magsapon iti anak ta. Tawan patag nakin ka. Awan silpi nakin ka. Tangiwat mo. Eh, Saan ko ang magustuhan ti magbagam? agalos ka. Tanya karti kayat mo ngay bagak. Nasayaat nga ama? Ah, Awan ba't sirsirbe? Kat na ito iti may bagak, Anton. Oras ang mabirukak di anak ko. San kami ngagpakitakin ka? anya. Di nak may gawid. Kaimbagan siguro na ito ang mapasamak ka data. Ang sinatan, tabakamukan iti biyag mo. Aureg barbartek ka nakanayaw. Saan? Saan ka pumana? Ay, nukayat mo asaan ka panawan. Birukam di anak ta. Buwistak man ang kinit Clara. Siyak na tati patudunan na amang biro kita anak mi. Sa di nung ngaruditan ti pang biro ka ken ko ana. Awan damat ten iti sigo na balay da. Sa balintag na naed. Ten lako na kanon. Sigo ni tinagdamagak. Huh? Salbag na ito eh. Saan ko lang kumasurutan timbaga ni Clara? Naman saan kumagpakayat apanapan niya? Agyamanak, tanasang putan ka dito'y balay, Anton. Kunaklano saan ka na sumangpad. Abay ko maasahan na ka sumangpad. Kahit dito iti balay ko. Kumusta tinapadam? Nagdamdamag ka kadagiti karubada. Ngam talagang ngaon makamo. Masadino tinaparanda. Ay, Ngam baliwak tumanan ti agsapolinton bigat. agyamanak. Kunak mo talaga nga awan, apulusan ti patag ko ken ka. Ala, agluto ka kit din. Tani, mabisin akon. Mabit lang nga ron. Adain sangpet ko nga ikan, tayo so tilutwag. Sige, tama panak bit, ijitsang di. Anya nga ron ti planom ita, Jake, iho. Numabalin ko makiat rugya ako na sa pulan tinagtauda ka lugar, papa. O, malagip mo pa ita iti alugar? Ikarkarigata ka pa subyan iti lagip ko. Kasta ka di. Ikarkarigata ka lagi pendeja alugar, papa. Sige, iho. Kat datatang kananang mo, malagip mo pa eh. Kwan, papa. Clara tinagan ni nanang. Ket Anton mat ni tatang. Talaga di mo malipatan ti amin, iho. Anya, Jay ko na mga ibagam ang nagsaritaan yukin Jake Modesto. Ni Jake, agpakpakada. Anya? Ay, saan? Saan ko akayat amayat ayo ti anak ko? Denggam kumapay nga umuna. Ada kano project na iti adayo basit. Kat masapol ang mapanijay. Anya? Natural, bantayan na. Iso asaan na makasangpet iti naldaw. Saan? Saan ko akayat? Lumen, apay adi mo kayat? Kayat ko. Inal daw asumangpet. Ta siyak ti mangiluto iti kanen na. Siyak ti agserbikan ko na.
Kat kayat ko ang makita iti inaldaw. Kat kasano nga rodan ti trabaho na. Basta, no anya ti imbagak. Iso ti masurot wen no maaramid. Saan ko apalubusan? Anya ti amok, no anya ti mapasamak kat ko. Lumen! Adaanan iti husto anakam ni Jake. Amunan ti madekan na sayaat. Nga modesto. Madandanagan at tumitlaang. Sa anak to ang makaid na, ang makaturturog. Saan mo apang panunutan nga adayo ni Jake ka? Kasano garod? Kasaritak ni Jake. Lumen, Apay, saan mat ang makurkurangan iti pagbiag? Agtrabaho man wenno saan, at dalata agserbikan ko ana. pinagadal ta ni Jake. Tapno maadaan iti nasaya at amasakbayan. Anya, Tapno makapagtrabaho ang nasayaat. Ngum apay aparitam. Agpanunot ka kumamet, Lumen. Panunutom kumati ka sa saad ni Jake. Saan lang at ibukod mo arik na. Anya kumati serbina a pinagadal ta. No saan namutlaang nga usaran ti inadal na. Baragsakanag. Agyaman ak tay manugon mo't lang ni Anto na magsapul iti anak ni. Ngampod no nga ta, asap-sapulan na. Ay, sapay na ko ba, tas ang agpampamarang laang. Abangan nal alilawon nakmanan. Kaya't nalaasa anak apumanaw iti dendana. Kan sapay ko ma, taba konsensya mo't lang kadang kiti madi ngay nararamit na. Talaglawag ngayon lako na di anak ni. Gusto di naman ti ayan na itan. Sarapay kumatag kita kami pa ilang. Dahil tati kanayon ko ngay karkararag. Sakbay ko babot na matayak. Makita akin makadinak ko nga oray ang pagpiitlaan. Adun tinagdamdamagak. Uray dagiti amok a kabagyanda. Saan mo? Inapananda. Ay Diyos ko. Saan ko kanina makita ti anak ko? Sakbay ang matayak. Kuna dagiti nakasarita ka kabagyanda. Amangan na panday ti sabali a pagilyan. Anya. Ay talaga nga niya dayo dati anak ta. Ison sa na ito yan ti pakatayak, Anton. Diyak mas baalan ti iliw ko di anak ko. Diyak mas baalan ti iliw ko iti panakaya dayo ti anak ko. Ngay patpatid ko, nay. Saan ka ngagdanag? Ramidin dati amin tapno mabirukan ta. Uy numamuan ta, ti ayan na. Agyaman akno kasta. Kung akno awanan Apolos ti patag. Ti anak taken ka, Anton. Pakawanan na ko maklara. Saan mo lang mo? Hindi pa ilang. Nagbabawi akon. At indaldalan ko lang iti panagbarbartag ko. Anton. Iswatap na masulnitak na ita nagbasulak. Sa pulag ti anak ta. Agyaman ak to kasta. Uri kasano katanggan ti pakinakim ko kan panagpuspusok. Dumteng matlagayam ti panaglupoy. Narigat kay malabanan ti sider ti konsensya. Anton. Wen, Clara. Ulitek tagkid daw iti pamakawan ken ka. Kat numabirukan tanto ti anak ta. Dahil tati kong runaan nakid daw ken kuana. Ti pamakawan na. Oh, ani Jay ko na anapatag nga ibagam kada kami ken mamam Jay, iho. Agpakada ko makada kayo, mama, papa. Ha? Agpakada? Sa dino ti papanam? Panawan da kami kadin, Jake. Saan, mama? Saan kung itong aramidan tayo takada kayo? Nagdakil ti utang ko ana imbag anakam kada kayo. Nang runa iti pamatag nga impayo kanyak.
Jake, Sa dino ka diti papanam, iho. Kan kasano ka bayag? uwan nagpaiso. Sa dino ka diti papanam. Kasanot kabayag mo. Ibaga tayo langan ang makalawas, mama. Anya? Ay, nagbayagan. Siyempre, sakbay itong agsubliak dito eh. Agpasyarak to pa'y basit ija syudad. Sa dino ngamin ti papanam. Ija syudad, mama. Adda atendara ka conference. Kahit saan ang mabalin ajak atendaran. Tama inaig dahito iti profesyon ko. Anya? Basta ka di, iho. Bali mga aldaw dahi, papa, mama. Bali pito, agraman ti aldaw nga ipapan kan panagawid. Nagbayagan. Mabait lang, mama. Saan kayo ang madanagan? Inaldaw to nga umawag kada kayo. Uwan. Saan kala ko maapalubusan? Ngam, anyang urod. Nuko nam amasapol nga atendaram. Wen, mama. Kasapulan namin unay. Sige. Kanayunem to nga ron ti umawak. Sure, mama. Ay na, lumen. Mabalin ka dimot, adi nakaawagan. Kat mamasboy ta anak mo. Kasano, Jake? Patuloy mo, timapan. Wen, papa. Kitagyaman ak una iti suportayo kanyak. Napatag ka unay kanyak. Uray, saan ka nagtaod kanyak, iho? Papa, Ito'y panaglabas ti panawan. Nakam amiri sakmat ka. Nang runa kadagito yan amwag. Noan niya ti pagparparikutam, iho. agyaman ak tamaawatan dak, papa. Kas pasat ti panangipatag kukun ka. Masapul at tulungan ka iti planong. Ngam maawatam kumamot ni mamam. Nalaos ti panangipatag na ken ka. Kat saan na akayat? Amaisina ka pa'y kada kami. No adapan nakabalin na. Saan kayo ang madanagan, papa? Saan kayo tupulos a panawan? Agyaman ak, iho. Ikarig dahi ta, papa. Mabirukak man dagiti nagan na kanyak. Agsubli ak nga agsubli iti denayo. Agyaman ak launay no kasta. Tasan kong amo no anya ti mapasamak ken mamam. No agnanayonan ti kaawan mo iti sidong mi, iho. Awan rin ba nga pagdanagan nyo, papa? O sige, iho. Nagananad ka kuma. Kan ikararag ko. Amasarakam kuma dagiti pudpud no anaganakan ka. Adda ka gaya man. Tuwan ka nabanlog ka. Ala, aginanakan tayo sa anak timakan. Sige man nga rod. Marignak pa'y katibisin kon. Mabitlaan nga ron. Minton bigat. Iso siguro ti panangituloy ko, iti managsapol ko. Sige. At dati nakasaw ka tao, katimbaga na padasek ti mapan. Ijay ili ka no, ti asawa ni Mr. Modisto. Anya, sa dino day ta. At imbaga na alugar. Ang mga no ijay, tinapananda. Sa dino ang lugar. Iti ka no kabangibang nga probinsya. Kasta ka. Wen, Clara. Isunto ti papanakinton bigat. Hanggang nugas ka sa no. Ang mga no sana ka makasubli when makaawid. Sige, akit aganat ka. Isuhanas kan, anayunam ti badit ko. Awan. Itod kundukin kantay na yun ti urnong ko. Santa kumba amawanan ni tinamnama. Mabiro kak tumot lang siguro ti anak ta. Agyaman ak Anton. Kung akno talaga baybay amon ang naming pinsan ti anak ta. Asaan ta makita tong palpiag. Kas naibagakin ka. Narigat alabanan ti sider ti konsensya. Anton. Nabayagan na masidsider ti konsensya.
Hindaldalan ko lang iti panagbartak. Ngam narigat latta amay waksi, ti panakasitir ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ko ka diya mapalinti sumurot kan ka, Jake? Kahit ko mati makapasya na di syudad. Lading ito, Gemma. Ngam saan ko mapay nga ita? At dito sa bali akong daway. Sige, no day tati ko nam. Saan tamad lang ma-enjoy kapot ang conference ti Papanak. Apay nga minasan mo pala kaya't nagkasarta. Saan ka nga agapura? Kayat ko nga isagana pa yan na imbag. Kasta ka di. Ngamin, Jack, kayat timang namnama kada papakan, mama. Pudno, amo ka didak binaybayan. Kat sakti pa kay tawidan ti sanikwada. Ngam, Jack, kayat akas ta mapasamak. Kayat ko tumakdara kiti bukod ko asaka. Maawatan ka. Agyamanak. Agan anad ka nga ruta. Kanayan ako mga awakan tapno sa anak ang mailiwan unay kan agdandanag kan ka. Laban akon, ket san ko ngam mo, no makasubli akitangal daw. Sana ka pumanaw ijay aging gaitisan ko ang masursur amin, nagiti posible nga yan da. Agyamanak, aganad ka kuma. Kwan, Ano Sam? Tangay dakal ti akam mo, iti pan na kaya dayo ti anak ta. saan mo kuman kay palagip tinapalabas, Clara? Sana maliklikan. Pasensya kan tasan ama iwaksi iti panunot ko tinapasamak. Clara, Aging ka iti bang angesak. Agtali na eday di apasama kamang dududog iti barukong ko. Nang runa nusumken ti iliw ko iti ipatpatag ko launay nga anak ko. Yaman ak apo, tay manugot matlangan yan to namang birok iti anak mi. Kunaklanag na nayo na nabing mato ti puso na. Namapay akas to iti marikrik na manipod pa iti kalabas. Maparparmatak akana iti anak ko. Anya nga tatlanga na adimbakal. Amok. Naan-anay abaro itan. Nga malagip nakpay nga ta nga inana. Mailasin nakpay nga ta nung makita nak. Ay, naudi apa nagkita mi. Iti day di ipapan ko asa andak a pinastrak. Iti laksid ti panagpakpakaasi. Nakita ti anak ko. Sumirsirip idi. Aging ka nagtaray nga imadayo. Amo ka kaya't nakmat a makita ang anyan. Gapoy tinaramig ni Anton. Gapoy ti panangila ko na kenkwana. Kasnayon ti tulag da. Kadagid ikagasawa. Impaidamdan kanyak di anak ko. Naisagana kong nagatibado, pantalon kanda dumapaya ka sa pulag. Sapil ako ma, Diyos ko, tama sa pulag kita. Sapil ako ma, tasaan pa'y analadaw ti amin. Makita kumapay ni nanang ko. Pudno nga awan sa pulag, iti pamatag da papakin mama. Ngam sa bali, ti kayat ko amarik na. Ti arakop ti pudpudno nga inak. Nakasagana ka magkaya man, iho. Uwan, mama. Agan anad ka kuma, iti panagmanehong kan kaadami jay. Uwan, mama. Kan tay imbagak. Saan mo aliplipatan ti umawag, tapno sa anak mailiwan launay kan ka.
At sapay la kuma. Tanasaya at lata adumanon ijay. Masurutan na kumat inted ko a lugar. Saan ko akayat nga aglidliday akanayon. Gapo iti pan nakailiw na iti pudno ang naganakken ko na. Nang runa iti inana. Dahita tinarigat nga ipaidam. Taamangan no iso ti pakadadaalan ti panunot na. Ta siyempre, agari latta ti lukso ng tugo ako nada. Naglaw. Ananipod na kapanaw ni Jake. Kat nakaululi magka, Modesto. Anya, Anya ka di ti pampanunutam. ni Jake. Apay ni Jake. Nasingpat ni Jake. Kan saan ang mananggundaway? Ne. Anya ti kayat mo asawa ni Tidayta. Kaya't na ti tumakder babaan iti bukod na asak. Saan ngagpanuray latan, iti kinagin awat ti biyag, anay paaytakin kuan. Nga uray saan ko man ngagtrabaho, kasi ti kunang. Talaga man. Ang kaya't na adabukod na pa nagsalukag. Kat day talaunay ti dayawag kang kuan. Juan. Adamit ka di kalintiga, Modesto. Nasingbat ni Jake. Kat tinakunag. Agar-ari latakan kuan na ti kinapakumbaba. Tamo na tinagtaudan na. Anya. Anya dayta sa asawam. Saan ko akayat amang nagdayta? Lumen. Saan munto ang mailumang ti kinapudno? Anya. Kat sa ganaam kumadayta, akan ito. Di? Di adayo na kadata. Tapno sa pulan na ti sigod alubong na. Saan? Saan ang mabalin? Takalan ni Jake. Iti maisina iti pudpudno nga inana. Kat amok. Anagtali na edday jay iti lagip na. Mano lang nga oras yan. Makadanon ako iti lugar aran ta kapapanan. Ape akas tuitiriknak. Ad-adda na karikna akiti gagar ang makadanon ni Chay. Sabi lang kumata saan ang nalataw ti amin. Adda kumapa ijay dananang ko. Sabi lang kuma, ta si bibiyag da pelaeng. Ket ni tatang ko. Si bibiyag na tapay. Iso tinangila ko kanyak. Api ana aramid na tikas jay. Nalawag pa lang iti panunot ko dahi di akan ito. Inyawatan da pa pamodesto kay mamalumen iti dakilagatan. Ken adda pa'y pinirmaan na papel. Pagdakis ni tatang ko. Ket ninanang ti pakasyak launay. Tauray kasano hindi ti panagpakpakaasin na. Saan dan a pinastrek. Ket iti saan na nabayag. Imanaw kami iti dayja abalay. Inlakodan. Ket imay kami iti dayja lugar. Lugar da papaken mama. Sabi la kuma. Tamakitak pa'y ninanang ko. Sumagmamanulangan ng oras. Makadanon naktan. Naimbagmaan ta nakapasyar ka, ha? Uwan, Oo, kumusta ka matan? nasayat mat. Nakapagsarita kayong matlaan kan Jake sa bayapin manaw. Amom ka di da ito nga ipapanaw na. Uwan,
Kunak nga ron no sumurot ako makan kwa na. Ngam ko na na. Adan to kano sa bali agun daway. Conference namin ti rason na napanigay syudad. Wen, mainaig iti trabaho na. Kasta nga ron. Katagyaman hak. Tanay kanak iti gundaway ang makisarita kada kayo. Oh, apay iha. Kada ka di parikot mo? Wano parikot iti relasyon nyo kun Jake? Awan mat kiti. Ngam amuyo ka din no niya ti rason. Naapay analiday kan kasla na unag akanayan ti pampanunutin na. Idi nga min nagsaritak mi kin tita Lomen. Kuna naan ni Jake ti mangibag ka kanyak. Agpay suday ta. Saan nalat nga imbaga kada kami? Ngam anda na ibaga na kanyak. Kahit kaapan kan kada kayo dayjay. Oh, anya ka diti imbaga na? Naku nana. Pakariribukan na kano ti may papanitipudpud no nga inana. Anya, naibaga na kin katikasta. Wan, apay? San ka di ada kayo ti pudpud no anaganak ka ni Jake? Panagkunakit, panawon siguron ang mamam ti kinapudno Gemma iha. Ha? No kasta? Wen, saan ada kami ti pudpudno anaganak ken kuana? Sino nga ro dagiti naganak kan pa na? Dumnod ka. Ta isalaysay ko ken ka iha. Asnag ti panagsarsarita da Modesto ken Gemma. Anya nga ti pagsarsaritaan da. Napasnag ti panagsarsarita ta. Ken agtungtong metlatan ni Gemma. Anya nga ti pagsarsaritaan da. Saan kulatan asingaan ita? Agda magagtulatan kan Modesto. Yakulos nam naman nakastagayam. Wan iha. Saklaan ti makaawat itirik na ni Jake. Nagbalin matan ana patag-unay kada kami kan lumen. Nga maawatak tirik na na. Amok adak kalaunay ti tarigagay na. Ang makita ti pudpudno nga inana. Naimbag kay launay. Isumot lang kayong alonor ni Jake. Nadlaw ko pala data hindi nadan kami ni ti relasyon. Ang ayat na lang asaan kami ang masaktan. Binukudan na dayta ariknan. Saan nang inpadpadlaw kada kami? Nasimpot ni Jake. Kanayon na nga ibaga kanya. Nga awanan ti sa puli na. Sana kasday kumati kasasahan na no saan aga po kada kayo. Day tamot kiti ti may sa adayawag kenkwan. Ay, sumat lagayam. Maawata kong ti amin. Bayat ti panaginanak. Agpalabas ak pa iti oras iti dati restaurant. Total, nawatiwat pa lang ti tarayag. Mga anak pa'y bayat ti panaginanak. Agdamag agtumat no niya lugar da ito yan. No adayo pa ti papanak. Kuna ni papa, mabalin nga upat nga oras sa tarayan tilugan. No normal laeng no saan unay anapartak. Sa anak mat kiti nga agdarataras. Uray makarik na kiti gagar. Mas kan nga ganadak. Narigat agdardaras. Tasaan lang ang muti disgrasya. Agyaman ak unay kada papa. Nudidak tinulungan. Sa anak ko makapagtignay. Tano babalin? Uray may salangal daw. Saan akayat ni mama amayadayo ak kadakwada? Tapos nagmatisaritaan niyo itay ken Gemma, Modesto.
Nakita na kami gayang. Wen, ngam saan kayo na sininga? Maipapan iti relasyon ta ken Jake. Apay, ada ka di parikot da? Awan mo't kiti. No adapan nakabalin na kat agkasardan ken Jake. Anya? Ngam ko na kano ni Jake nga gurnong pay. Anya? Naskan ka di pa'y dayta. Saan mata parikot magastos no bilang? Kanda tamat ti aggastos. Saan nga iso? Wen, angam ti kahit nasa wen. Isagana na ti agpaay iti bangunan na a pamilya. Apayakas jay. Adamat tawiden na kadata. Isumot ti kunak. Ngam kunana kano nga ipakita na kadata. Asan laeng amang namnama wano agpanuray iti tawidan na kadata. Ngam kayat na akabalan na ti tumakder babaan iti bukod na asaka. Anya? Kat dayta ti dayawak launay ken kuana lumen. Talaga ang nasingpet ni Jake. Kawa iti saan nga isasangpet ita ni Jake. Ay na lumen. At dayta ka manen. Masapol nga iruam mo ti bagim. Manumot la daytan. Manulang aldaw adi sumangpet ni Jake. Saan mo ngamin amarik na ti marikrik na, Modesto? Ti may sangal daw. Arik na makatawanan kanyak. Oh, anya. Nalabas mo't daytan. Kasta ti kapatid kanyak ni Jake. Ambok. Angam kasanon. No agnanayonan nga adayo ni Jake ka. Anya? Ay, saan, Modesto? No mapasamak dayta. Ang mga noomdas nga isot pakatayahag. Anya? Amom no kasano ti kinapatag na kanyak. Impaay ko amin kenkwa na ti pamatag ti may nga ina. Angam, saan mo kumamot aliplipatan? Asaan ta apudpudno nga anak? Pangasip, saan mo ko mga ibagpagadayta? Tapod no, saan ta apudpudno nga anak? Ngam impatag ko kas nagtaod kaniyag. Angam, adda kinapudno, anarigat to atog ngaren. Aniya, ikayat mo asawat. Ano matuntunan na dagiti nagandak kenkwana? Kasano kuma ang mapasamak dayta? Lumen, laglagi kuma. Addan nakam ni Jake, idi maisina kadagiti nagandak kenkwana. Ken ammo namat, asaan adata ti pudpudno adadakkel na. Nan-anayan ti edad ni Jake. Adaan iti bukod arik na ken panunot. Ket saan mo amalapdan? No anyaman ti umapay ita arik na ken kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pustaga ta ti panang sapsapol ni Anton ni anak ni. Ay, iti day di alukar. Adda ko mamaamuan na iyan na panan na alukar. Dakal unay ti ayat ko ang makita kong ti anak ko. Baro itan. Isulang ti mangmang taditikir kanyak. Kaya't ko ang makita sa kbaya matayak. Umiragsaka ko namatay. Numapatgan dahil ito adawat ko, Diyos. Ni Jake, isuda ito'y umawawag. Hello, Jake, iho. Hello, Papa. Oo niya. Kumusta ti biyahem? Nakadanon ka din iti impatuldok a lugar. Saan pa'y, Papa? Saan pinabirukan?
basta surutom amin nga imbagak nga instruksyon. Gan turungam iho. Mabiro kam tulat ta. Sige, Papa. Dakkel ti pamatik ang mabiro kam ita. Ket nunaskan nga agdamag ka iho. Wan, Papa. Saan ang nakababain ti agdamag? Ang William dagiti pagdamagam. Tama nga no makatumpong ka iti manglokok ka. Wan, Papa. O alang nga rodan. Awagam tumat ni mamam. Tadi katagdandanag manag. Sige, Papa. O sige. Kasta nga rodan. Tadandanin sumangpat ni mamam. Kat masangpatan na pa'y ngagsarsarita ta. Alang aron, Papa. Kastapay. Bye. Bye, iho. Talagan sa adinan malagip DJ alugar. Ubing pa'y ngamin idi. Nupay adan nakum na kanlagip na. Nulakit di surutan na amin nga imbagak kankwan. Patsak ang mabirokan na ita. Ay, nakakaasimat ni Jake. Numapaay iti tarikagay na. Amangan, nuad-adda nga agliday. Agdamagak man kankwan. Naimbag nga orasyon, Ana? Kastamat baro. Mabalin ka rin sa ludsod, Nana? Anya dayjay. Ay, Nana, adda ka di am-amuyo Clara kan Anton? ha? Ay, word, siyak ni Clara, asawak ni Anton. Agyaman nak. No kasta, adda am-amuyo Jake? Jake? Ay, awan mo't barok. Kasta ka di? Jake kurab. Wan, Nana. Agure ka. Ay, ada. Wan, Nana. Ti Clara kan Anton kat adda anak da Jake. Ha? Jake. Wan, Nana. Amamuyo ka di ti agnagan iti Modesto ken Lumen? Isuda tibak nang ipadaw iti anak ko. No kasta. Nanang, Mabit na. da kayo tinanang ko? Jake. Jake ko na tinagan mo. Wan, Nanang, da kayo tinanang ko? No po na si kati anak ko. Agure ka. Ada pagilasin na krik. Anya, Ada daklasi ding itibukot ti anak ko. Mabali na kitaan. sige, Nanang. Bukot mo. Aday ka. Ada magpaiso. Sika ni dyan na anak ko. Sika. Da kayo matinanang ko, Clara. Ay, Diyos ko. Nanang. Nagyaman na. Una yan. Napanda ka eradranana. Naikagaara na ito ya panagkita ta anak ko. Nanang. Apay asaan asumi na iti panunod ko ni Jake. Adarik na ajak maibuksilan. Madandanagan ajak maawatan. Kumusta nga tanti anak ko? Hindi pa'y laing maawag kanyak. Madama pa'y lang ata di seminar na. No saan ko ang mauray ti awag na. Siya kun ti umawag. Nanausan ti ili ko kat ka anak ko. Uras siyak, Nanang. Nabayagin na panahon na kayo't kayo asapulan. Ay, naan-anay kan abaro. Isumat lang gaya bakas taon na iti panagtimbayo. Hindi nakita ka. Uras siyak, Nanang. Da kayo gayam ti inak. Kumusta ka batan? Ay, kumusta dadalhin? Nasaya at namat, Nanang. Ina, sa anak ang maumuma ka mararakop kan ka.
kaditi mapaspasamak kang kalumen. Ay, malaglagip ko ngamin ni Jake, Modesto. Anyot pagdanagam aya, nakasaritang matan. Saan nga umdas amang iti iliw ko. Ti makunak lumen, nasken, ngayruam mon ti bagim. Anya, ti kayat mo asawan. Saan mo ang malapdan apasaray umadayo ni Jake? Gapo iti trabaho na. Oray saan mat ngagtrabaho. Anya ko matiparikot. Wen, ngam sa bali ni Jake. Sana kas kadagiti daddo mga agtutubo. Nga uray addan bukod da pamilya. Mangnamnama da pailaan kadagiti naganak kadakwad. Saan da ngagtrab-trabaho para iti pamilyada. Tamang namnama dalata kadagiti naganak da. Gamawan mat sabali amang tawid kadagiti sa nikwat ano saan nga iso. Uray pay. Ken maysa amay bagag. Saan mo ko maabagkalan? Ti karbengan na. Tamangan, nuad-ad da amapukaw mo. Anya, Ited mo lata ti wayawaya na. Tutal, nagkarimot, adi natatalikutan. Amo na abigbigan ti pamatag, nga impaay taken kwa na lumen. Manipod ita nanan. Isardeng yun ti panaglabada yun. Sa akong timang tad iti abastuyo. Anya? Kan patarimaan ko ti balay tayo. Ha? Nanang, abdan trabahok. Pinagadaldak da papamodesto kan mamalumen. Nakaturpusak ket abdan trabaho. Ay, naging bagdakit gaya mon. Kat iti sabali abagir, agyaman ak, taandada. No saan da kang ipanaw, jak amo na niya't nagbanagam iti sidong mi iti abam. Nadungod ha? Ket awan sa pula kun kadakwada. May ipapanri ka sa saad ti biyag ko. Ngayon bayat ti kadakwada. Bayat ti panaglabas ti aldaw. Naritnak nga adda kurang kanyak nanang. Adda sapsapulag. Anya? Sinapsapol ko ti dungo. Ken bara ti arakop yu apudpud no ananang ko. Anak ko. No kinasaya at ibiyag, ada amin ang kanyak. Ngem ti pamateg kan bara ti arakop yu. Kat awan kaasping na, nanang. At damandamagag ken ka, Modesto. Kat ibagam ti pudno. Oh, anya apod no. Sa dino kadingag paiso tinapanan ni Jake. Ay, sus. Apay akasta ti saludsod mo kanyak. Dumdumlawak ngamin kan ka. Apay mo't. Anya ti dumlawam kanyak. Ti panagsarsaritam. Kasla nga daam mom, may papan iti ipapanaw to ni Jake iti danata. Lumen, panunutom ko ma. Uray kasano ti panangilamang mo iti kinapudno. Taaddan nakam ni Jake iti alaan ta. Anya? Amok amalagip na ti inana. Kastamot ten iti amana, anang ilako kadata. Anya? Manakam ken masirib ni Jake. Patsyak nga di pay laeng. Hamangan, no inararapaap na amakita ti pudno anaganak ken kuana. Modesto. Ket saan mundo ang magawitan amang sapol kadakwada. Ala, ikabilan akasta. Agam, kasano nga amuna ti lugar ang nagkapuan tayo. No saan man atao ti mangibutaktak. Panawan, wano paspasamak lumen. Tandaanam kumadayta. Anya? Mabalin at agiti paspasamak. Panawan, no saan man atao a mismo.
Modesto. Ang no atapom asyak, ti mangibagan to kenkwana. Saan ko lang ang maibaga? Ajak maipod no. Nang runa, no isut kid dawan dagiti pasama. Nanang, malagit ko gayam ni tatang. Ha? Kaguram ka din ni tatang mo. No, ibagak, baliin la ako na ka, ide. Jack may ibaga, nanang. Mabalin ang nasakit tinakam ko. Angam Jack kagura. Tano amirisan. Rumbang paikit di ngagyaman akan ko na. Apay nga agyaman ka. No saan ako mga inarami ti kasjay? Da kayo tinarigatan ang nagbayad iti utang iyo. Iti panang paagas da papamodesto kanyak ken mamalumen. Ha? Nang adadag iti pasamak arumbang apagyamanan tayo. Adamot dagiti pakaluksawan tayo. Agpaiso ta ita. Ngam tilang amok. Kagura ni Apo Diyos ti panagimula iti gura, iti pada na atao. Takas iti kunana, ayatem ti kabusor mo, ken ayatem ti kabsat mo anak kabasol ken ka. Mamakawan ka, tapno ti ama, pakawanan na kantuman. Agatap sa nilumen. Nga da nagtulagan mi kan Jake. Ang awan maaramidan mi. Talagamat akarbangan na laeng asapulan dagiti pudpud no anaganak ken kuana. Tikang runaan ti amin. Saan na kami atalikutan anang padakkel ken kuana. Anang kawas ken kuana. Tapno sa grapon na tinagin awa abiyag, banag, asaan kumaan ay paay dagiti pudpudno, anaganak ken kuana. Kaya tiyo asawan, sinapsapol nak ni tatang nanang. Wan. Dapan iti kabangibang a probinsya. Iso saan pa yan nakasangputaging ka ita? Saan na bali, nanang? Makalawas di pakada-kada papamodesto apa nagtalinad ko dito syudad. Kasta ka di. Kat bayat ti kadak dito eh. Kumita tayo kumaitimang tarimaan iti balay tayo. Anya? Rugyan tayo na apatarimaan. Numabalin, sukatan tayo nga interamente. Ay susdakkel ti magastos dita anak ko. Saan kayo nagdanag, nanang? Siyak ti makam mo. Ure man ket di do akad sa aran. Anya? Sapay ko mata sumangpit ni tatang. Taisot pagsaritaan ni. At iti plitik, barok. Iya, tata. Ne. Kanya ti kay tasawan ti nakaparada na pinta sa lugan. Iti batog ti balay mi. Sino nga tati siya nga ili ni Clara? Anya ti kayat asawan da ito eh. Clara! Daga ka di titaw na glukataman. Awan tulbag ko. Ay, agyang manakadakan, Anton. Sino ta kinulugan iti nakaparada di tabato? Tatang? Tata. Apaya? Lakay ingas ka. Si Bang Puton ti anak ta ni John. Anya? Sika ka din nga. Agpaiso dyan, anak. Tatang ko. Inarakop na ka. Sanak ka diya, kagura. Apay tatang, adda ka di amoyo abasol yu kanyak? Anak. Siyak tiga po na anayadayo ka kada kami kananang mo.
Iso pakawanan na kuma. Anak, Lipatan tayo kung nang tinapalabas, tatang. Tinapatagkat nagsasarak tayo manen. ay, agyaman na klaunay, anak ko. Kung ulit tagtagkin daw, hindi pa makawan keng ka. Dahil lako ka kadagidya abak nang. Tatang, Ngam, pinaituraya na kadagiti bisyo kini. Kanit isa bali abanger. Amo nga isudalang ti makaipay tinasaya tabyakan ka. Ken makabaal ang mangigastos iti pan nakaagas mo. Ay, kasanumat nga min. Tila ang bisyong tinapatagkan ka, edi. Awan patagmi nga agin akin ka. Pakawan na kuma. Clara, bakit? nanang, tatang, iwaksi tayo kung man tinapalabas. Baliwan tayo ti mga rugi. At tuyak ang mangibangon itinasaysaya at abiyag tayo. Agyaman nakbaro ka. Nakimbag ka unay anak ko. Saan tayo ang makapagdeden na iti mabayag? Aklo na kanalaos ti gurak idikan ka. Ay di na amiris ko nga dapat pagsayatan ti panangalam iti dakal agatan. Akatukad ti panakaya dayo iti agnanayon ti anak ta. Ay, nalay ayan ti gurak. Ta iti silong dalumin kan mo disto nasaya at ti kasasaan mo anak ko. Nagbanag ka, anasaya at nung nagtalina iti din nata, ang mga nunatay ti anak ta, Anton. Clara. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, makitam ti kinasaya at ti anak ta, Anton. Isun amis mo tinangibagali paten tayo, tinapalabas. Pulos adi na impakita tiguran akin ka. Isong agyaman ka. Tauray kas jay tinaramid mo kinkwana, nasaya at latakan ka. Juan, kasi tinakunak nagbabawya kung tinarabid ko. Ken pakawanak mat iti kinaulbit ko king ka. Clara. Yay, no saan laga po iti anak ta. Nakasagana ako namang panaw kan ka. No saan ka pailanang baliw. Ken no saan mo abinirok ti anak ko. Clara. Manmano, nadaman makaanos o makaibtor iti kinaranggas ti asawa. Juan. Ket, kas ko na ti anak mo, baliwan tayo kumati bumangon ken mangrugi. Awon, saan mo ko ba na subian ti bisyong pag-aasim? Saanen, ikarik. Mamimpinsanan na talikodak ti madingaramid ko. Nurumbang lang, tano saan? Diyak ka muna niya ti aramidan ti anak taken ka. Oh, nakita mo, Anton. Kaya atan di anak mo marugyan di pa nakaramid ti balay tayo. Juan, nagkasarita may tayo ni Pari Dalmas sa Master Carpenter. Nalaos ti raksak ko. Saan lang at di pa nakatarimaan ti balay tayo no di kat iti pa nakakita kiti anak ta. Oray siya. Ay, Naimbaglangan ta di naksinidero unay. Iti pa nangilako kingkwana. Kan san ka nga inikan di nasawagatan ti imbisyok lang. Ay, day ta kuman ti panggap ang mga gulbaliw anaming pinsan. Nay. Ay, ni, trak mo day ta nagsardeng iti batog. Jesus, at doon tayo in-order na materialis, bakit? Anya, ay, talaga amarugyan ngagpaisun ti balay tayo. Wan, isuumati ko na. Masapo la makagatangan ka dagiti materialis ken marugyan sakpay nga agsubli di Pangasinan. Ta, isutim makaranda mo disto. Sukamat itatisan ang matagtagari. Ken adayo tinakay turungan ti imatang na lumen. Ay, saan ngamin asumina iti panunot ko ni Jay?
Katno, kau awag na laang idirabi eh. Ay, saan nga umtas jay? Si kakit di mat. Baron jay anak mo. Adda ni ti husto nga itad. Amunan, tinasaya at kansaan. Amo, jaka mo. Saan ko ang maawatan tiriknak? Anya, Kasla ngamin, adda sa bali nga agparparik na kanya. nga anya. Ay, kasla dumteng santi pagbutbut ngak ang mapasamak Modesto. Nga, Nga umadayo ti anak ta. Kat agsubli ka dagiti pudpud no anaganak ko ana. lumen. No kastaman bilang. Nasken nga awatem ti kinapudno. Asaan adata ti pudpudno anaganakken kuana. Oh, saan ko lahakit di ang maaklon Modesto. Amangan no isupay kit din ti pakatayak. Oh, di ad-addan. Asaan mo ang makaden na no papasamak ken katikasta lumen. Anya? Pudpudno adadakkel na dagijay. Ket saan mo ang malapdan. Tauray ko nam nga impaay ta ti awan umasping a pammatag. Sa bali latamot ti pammatag, ti pudpudno anaganda. Tang, da kayo kumatimang kita iti pan nakatrabaho ti balay. Malaksid ken Uncle Damaso apan nakaforman, wen? Ay, unan ako. Saan mo pakadanagan na ita? Agyaman nak. Ken adda ko makidawak kada kayo, tatang. Oh, anya na ita? Ikan kayo iti kwartayo. Ang pangaasiyo, ha? Isardang yu kumanti agbartet. Takayat ko, agpaot pa ti biyagyo. Pudno, nagsaksakit tinakam ko iti inarami yu idi. Tasaan alaksid kanyak ti panangawat yu iti dakkel agatad apan nakabayad ko. Anak ko. Anam, saan ko nga mo? Ta iti pan nakakita kada kayo kananang. Napunas anamin pinsan ti gurak. Tanasukatan iti ragsak tanabayag inararapaap ko. Ti pan nakakita kada kayo. Kumusta ka, Titan? Mailiwakon kan kahani. Oray siyak. Isang agsagana ka. Agawit ak tuinton ka ni kadwang aldaw. Kasta ka di? Wen, Oh, kumusta nga ron ti kapanamnitan? syempre, mayat. Ado di maada iti seminar. Nasayat ano kasta nga ron, Han? Mausar ko iti kurso kan trabaho. Oh, di mayat no kasta? Sige, Han. Paliwag to timawag din ka, ha? Adala ka sa ritak. Bye. Love you and miss you. Same here. Bye. Nasingpat ni Jake. Asino nga tanga agpaiso dagiti darakkel na. Kasano anapan kada Tito Modesto kan Tita Lumen. Apay nga ibagbagada nga anak da. Ngam sa balimot gayam ti pudpud no anaganak ni Jake. Kanya dyan langgag kong imbagan ni Jan ay si Jikin ka may papan kadalumin kan Modesto. Bakit? Saan ka nung nga amo ni Lumen, ti panang birok na kadata. Anya? Ngam di Modesto ka no tinangtad iti address ta. Ay Saan ka no abulusan ni Lumen iti damo ngagpakada. Ta saan na akayat amaya dayo iti uray may sangal daw laang. ay unay daytan. Kasta ka no. Ngam nang panunot dakin Modesto iti pambar. So aday ta, imanugot matlaang. Numaamuan na alinang sultan ta sigurado ngagpungtot day kay. Nang runa numaamuan na sinapol na ta. Ay, santan abasol day ta. Dita ti pakakitaham anapigsal at tatay ko nada. Luksong dugo.
Saan mo't at talaga nga isuda tinadakil na? Ang madama at lukloko na. Kan talaga ang nabilag di kwarta pa kayo. Agasam na ita. Sino katanda pa'y tinagan na? Uwin nga, Rod. Gamit sa bali abangir, maragsa ka na, taimpatid na kas pundo nga anak ti anak na. Pudnumot kiti data. Ngam no kas jay ti trato ni Lumen kan kuana. Kaya't naasawan. Patpat na talaga ni John S.T.J. Ikarit tatang, nanang. Agsubliak manin iti mabiit. Kanayo siguro. Uray maminasan lang iti makalawas. Ay, bulusan na kangata ni Lumen. Nalakalaang ti agaramid iti pambar, nanang. Kita, aging gay ti mabalin, anak ko. Saan mo ngay pa ayan ida iti pagsakitan tinakamda? Talaga asaan ang mabalin, nanang? Ket saan ka ba't ngagdanag? Sana masayang ti kwartam, iti panang palagdam, iti balay tayo. Uwen, tatang. Oh, nang, tabilin ko ha. Saluadan nyo kumati salon at yo. Uray da kayo, tatang. Kaya't kung agpaot kayo pa'y. Tapno mananam yung mat tinasaya at basit abiyag. Modesto, awan ka di tinadlaw mo kini Jake iti isasangpet na? Anya dayta? Naragsak kasi mangpet. Nadlaw kumot dayta. Anya kuma. Anya kuma ti dakas na. Rumbangkit di amaragsakan ka. Kan saan ka di? Adayta ti kayat ta. Ti saan nga aglitay ni Jake? Uwan nga, ay na, Modesto. Apa yan? Anya manen ti mapaspasamak kan ka. Kuha, saan ko nga amo nga... Ay, kasla aglulok dagiti sakak, Modesto. Kasla, maaw-awa nanak iti pigsa. Anya? Un, simken man ngaminan kanyak ti danag. Nga, Mga mapasamak ti pagbutbut ngak, ama pukaw ta ni Jake iti denata. anya? Jake, iho, anya Jake ko nam nga ibagam kada kami kini papam. Napatag-unay, mama. Naisang sangayan sakit dita makita kat seryoso kalaunay, Jake. Papa, Kadagiti na palabas nga aldaw, manipod day di panaggapom iti syudad. Nakita mi ti kinaragsak mo. uwan, papa. Amuyo, ano nga min tinasurusurok iti dadya komperensya. Nga isumat itatiyap apply ko iti trabaho. Imadupay nga ron ti kontratak. Nga oray simina ako ni tisigo da boss ko. Kasta ka di. Uwan, papa. Oh, iho, anya nga ron dayta, ibagamon. Di mo kunaan nga addan panggap yung nga agkasarkin ni Gemma. Kuha, mama. Ibagam laeng no adda ti kasta panggap mo, iho. Magustuhan mimot ni Gemma para ken ka. Naasidag kada kami, ken nasimpet. Agyamanak no magustuhan nyo, mama. Ken ado ti rumbaga pagyamanak kada kayo kan papa. Awanan sa pulot pa kada kayo. Da kayo tinangbalbaliw iti kasasaad ko iti biyag. Ha? Kaya't ko asawen, nariknak ti panang ipatagyo kanyak. Kaya't dahi tatinjak masubadan tong palbiyag ko. Pinagadaldak. Impayo amin ang material na banag kanyak. Ken kang runaan na. Ti awan kaasping na apang matag. Mama, Oh, Jake, iho. Agyaman iho. ikarik mama. Uray anya ti mapaspasamak. Di kay ti pulos baybayan. Nagimbag kayo unay kan papa. Napatag kamot kada kami kin ni papam, iho. Iho, anya nga rodan tay kunam nga ibagam. No, agkasar kayon kan Gemma, ibagam laan. Uwan nga agpaiso, iho. Anya nga min dayta, napatag nga ibagam.
Naibaga kon mama. Papa, Anya. wen. Nayabkas kon tinaimpuso na panagyaman ko. Ken panangipatag ko kada kayo. Nagadun ti kinata mo, honey. Ah, Abas tumat ti makabulan ng timay sa pamilya, ah. kasta ka di. Kayat ko ngamin amaragsakan da. Ha? Asino? Dandanin masungbatan dagiti sa ludsod mo, honey. Ah? Anya, honey? Wen. Masungbatan tong dagiti sa ludsod mo. Ket sa pela kumata saan kantong agbalbalyo. Saan ka mawatan, Jake? Impakada ka da mama. Ngagpasyar ta iji bagyo. Overnight ta. Imanugot da. Anya? Apay, sa gano'n ka din nagpaiso ti papanan ka, honey. Saan ka ngagparikot pay? Mapantakit ti. Saan ka ngagdanag? Awan dakis nga aramidak kan ka, honey. Nagkuyog da Jake kan Gemma. Agpasyar da iti bagyo kan overnight da. Awan rumba nga pagdanagam. Modesto. Nagkunak. Inutumon asursuruan. Nga awatan adumtang ti aldaw. Pasaray mayadayokan ka ni Jake. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Modesto? At alakit din plano dagiti duwan nga kasaran. Kat natural. Saan munton nga igam? Wano tanggal ti biyak ni Jake. Awan matrumbang nga pagdanagam. Naglawag dagiti imbagana ken kasan kadi. Umdason day jay apakaragsakam. Diyan, anak. Apay asan mo nga imbaga nga umay ka? Agmaw na akman, nanang. Aakasan na ka ti Diyos anak ko. Adda ka duwam. Nanang, ni Gemma, kaayan-ayat ko. Honey, ni nanang ko. Adda ti. Anya, kaya asawan na ito, Jake. Isuda ti pudpud no anagan na kanyak. Anya, Ilawlawag ko. kat, dati talomen kan tito ng Modesto. Saan ka di nga isuda ti papa kan mamam? Atindog nga istorya, honey. Wan balasang ko ngam saan ka nga agtanag. No kasano ang napasamak dayta. Kaya tati siguro ka lang napasamak. No ape adim makkala kiti sidong damamakan papa. Ulos ajak mam na nakasipan, Jake. Ita, amom aminan ti may papankanyak. Ang nagtao da kiti nakurapi a pamilya. Uwan pa nagbiag. Kas nakita mo, Gemma. Kapat patarimaan ko ti balay mi. Ken dito iti imayak. Sipod ta. Pimanawa kiti makalawas. Saan kiti a conference. No, kasta. Sinapol ko dagiti naganak kanyak. Ken amo amin ni papa. Ken isupay tinang ipatuldo dito eh. Anya, Wen. No ape ang naligaya kidi. Talaga ang nalausan ti iloy ko kadakwada. Katjak ammo no kasano asapulak ida. Ken agpakada kadamamaken papa. Ta di pelaan. Kasta una yung ti iliw ko. Yamjak impadpadlaw kadagiti ng padakkel kanyak. Tajak kayat ang masakitan da. Jake. Ket ita, Gemma, maaklunak kadipay. Kalpasan an amwam ti kinapudno. Saan? Saan ka nagbaliw, Jake? Kat maawatak itan ti amin. Gusto ka? Nasungbatan amin ng asaludsud ko akayat ko masungbatan. Kat ibagakkan ka. I love you so much, Jake.
awan nagbalbaliw. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.